Tunafurahi sana, tunaona ni vijana ambao tulianza nao hii mwaka. Kwa sasa tunatosha kikombe kwa watu ambao hawajawahi fail hata mechi moja. Kwetu ni raha sana, na vijana ambao tuko naongoza tunaendelea kuwafundisha, tuwaoneshe namna gani wanaweza wakacheza, waende wakafanya mchezo wao iwe kazi. Ndio maana tunaendelea, tunasikia tunafuraha sana. Watoto wachanga ambao wanapanda wakuja wakafunga wakubwa wao. Siri ya kwangu sio mingi, ni kuongea tu na watoto wangu. Tuko sawa psikologi, wakati unacheza mchezo wa kikapo unajua namna gani utaweza kucheza na kile wajuri wako, na wakati unatayarisha mechi kama hizo muna siku ambao mnaikala mnafanya clinic, nyinyi wote mnaikala mnapanga, kila mtu anaona sasa tutacheza hivi, tutafanya hivi, mafato yetu tutaenda tutafanya hivi, tufikie kwa hii namna ambayo tunataka tufunge. Kwa sasa hapa tuna raha nzuri, yani wajuri wangu wote walifanya vitu ambavyo vyote niliwalomba. Wachezaji wapendaji wa mpira ya Orange tunawaita tena wakuje wengi. Tunaanza hapa vakansi, watoto wanafunga shule, tunatuma wazazi, tunaita ni mwito ambao tunatumia wazazi wakuje watume watoto wakuje tena wakajifunza basketi hapa kwetu, na vile tunaomba watu ambao wanakuwa na mioyo nzuri wakuje wakatusapoti, wasapoti vile atante yetu ndio waweze tena kuendelesha kutufanyizia michezo mingine mzuri kama hayo.